Плоштад од Хафте Тир во Техеран е центар на активностите. Дури и навечер. Заедно со продавниците и рестораните постои еден друг бизнис, нелегален. Познат е во една од населбите каде што сексуалните работнички и нивните клиенти може да се среќаваат. همه جای شهر میریم فرقی نمیکنه همه جا مشتری هست. Во религиозно-конзервативното општество како што е Иран, проституцијата не само што е нелегална, туку дури изборувањето за неа во медиумите е табу тема. Но Радио Фарда на Радио Слободна Европа имаше можност да интервјуира сексуални работнички од различни сфери на животот, како и нивните клиенти и работодавци. Тие зборуваа отворено, користејќи псевдоними, за просперитетниот бизнис кој се одвива надвор од очите на јавноста. ولی به رو خودش نمیاره برای اینکه بچه‌های اون نیست بچه‌هامو میسپارم دست مادرم برای اینکه خرج بچه‌هامو در بیارم شوهرم نخواد پول اونا رو بده پول خرجیشونو بده فعلا خفه شد. Студиите на независни истражувачи откриле дека околу 50% од иранските сексуални работници се во брак. Многумина се студенти на универзитети или се уште во средно училиште. И Иранската организација за социјална помош открива дека девојчињата на возраст од 12 години работат во трговијата со секс. Но според Пари, која работи како така наречена тетка и организира бизниси за други жени, операциите на полицијата се многу ретки. کلا مامورا خیلی به پرپاتون نمیپیچن؟ حالا نکنی نه کاری نداره نهایتش اینه که حق حسابشو میگیره ولی نه به من که گیر نداره چرا؟ حالا نیستم Ако некој биде фатен, судијата може да изрече затворска казна или камшикување на сторителот. И поверојатно е казната да им биде изречена на сексуалните работнички отколку на нивните клиенти. Тоа им овозможува на некои клиенти да заземаат комотен став кон плаќањето за секс, сметајќи го дури како рутински трошок. اگه نرخ امروز بخوام بگم کمترینش 200 تومنه بیشترینش دیگه 1 تومن 2 تومن اینا هست. من خودم مثلا شاید ماهی مثلا 2 تومن اینا ولی دوستان هستن که مثلا ماهی 5 تومن قشنگ مال. Голем број жени ги посочуваат тешките економски притисоци како причини што ги натерале да влезат во овој бизнис. Иран се наоѓа во најтешката финансиска криза од 80-тите, главно наметната од санкциите од страна на Соединетите држави. اوضاع خرابه ما خیلی خوشمون نمیاد ولی دیگه مجبوریم الان همه چی گرون شده بعد یه جوری خرج زندگیمون رو در بیاریم دیگه پول بخوام کار نداشته باشم خب دیگه این کار بلدم دیگه Ако најдете работа која се плаќа повеќе, ќе ја прифатите ли? Економскиот притисок само се влоши за време на корона кризата. Сексуалните работнички, кои не можат да си дозволат да ги загубат своите приходи, мора да ги прифатат ризиците што вирусот COVID-19 ги носи. قضیه تکیه کنم دیگه من هیچ جا باید نباید برم دیگه یعنی دیگه باید گشنگی بمیرم بخوام از مریض بترسم انقدر واقعا نیاز دارم مجبورم برم بخوام خیلی هم رعایت کنم و خیلی Некои жени исто така зборуваат дека се присилени да работат сексуална работа од членовите на нивното семејство. اولین بار من چند بود من 17 سالم بود که بگی پسر پولدار بود به مامانم گفته بود این دختر تو اگه بیاری مثلا من باشه من اون موقع حالا مثلا 80 تا 50 تومن بود گفتم من 1 میلیون بهت میدم دختر تو بده یه شب پیش من باشه از اون زمان من دیگه واقعا دختر نبودم که هنوزم دیگه ادامه داره دیگه با مامانم با هم میریم ان مامانم جدیدن دیگه یه سالی نمیاد خب منم خیلی حالا نسبت به مامانم خیلی بیشتر طلبه داشتم به قول معروف Сексуалната работа е тајна во современиот Иран, но ситуацијата беше поинаква пред Исламската револуција во 1979 година. Една населба во Техеран беше легална сива зона. Проституцијата се толерираше таму, но многу жени и девојки беа жртви на трговија со луѓе, како што објаснува една жена во овој документарен филм од 1966 година. 9 سال 8 سال 10 سال 15 سال دارن اینا را توی جمشید شبا میبرن استفاده میکنن میبرن تو خیابونا میفروشن شبا به راننده ها به مثلا مردمی که میخرن
به مردای مثلا عرق خور و فلان میبرن میفروشن. Среде немирите во 1979 година населбата беше нападната од револуционери кои запалија стамбена зграда. Непознат број жители починаа. Неколку месеци подоцна, 3 добро познати дами беа погубени по наредба на конзервативен судија. خدا می‌فرماید قاتلوا ائمة الکفر با سردمداران فساد پیکار کنید و حالا هم وقت اون رسیده است. Денеска некои сексуални работнички се залагаат за легализација на проституцијата, велики дека тоа ќе им даде поголема безбедност. ما اگه بتونیم کارمون رو قانونی انجام بدیم و بهداشتی باشه، هم برای خودمون بهتره، برای سلامت خودمون بهتره. همینه که دیگه آسیبی به جامعه نمیرسونه. Но тоа изгледа невозможно во исламска теократија како што е Иран. Жените кои се обидуваат да заработат за живот на овој начин, мора да го сторат тоа во сенка, заедно со сите опасности што овој бизнис со себе ги носи.